Obwa hati amaziba gari kucura obwingi omu kicweka ekigomire ekiri kugyemeseza abantu kugyenda engyendo ndingwa n'amatungo gaabo kandi kuba bashikireyo nabo nibagarwanira n'abantu ekiresire emitima yaabo yayirakirira. Ekizibu kitwine omu n'ekizibu ky'amaizi ahabw'okuba amaizi titugaine homire kandi nikyo kizibu kitwine mbwenu ekizibu ky'amaizi. Engyendo ningwa zo n'orugyendo ruraingwa kandi n'obu orikugenda orugyendo ruraingwa hoona orugenda kandi n'amaizi nago ohikaho oshanga gataru. Ihire amatungo hariho n'okwerariikirira ngu ekicweka eki nikibaasa kuteerwa enjara. Byarugaba Patrick, Bitamba Yudifa na Nkundwa Mufumbira abaturage ba Kajurungusi nibenda ngu gavumenti ebateereho oburyo obw'okwehara oburemeezi obu. Niko kuwa gatano kubatiteera kuwa mukaaga asitagemu kuwa mushanju kuriyo nuko twaza kuza omu kuwa munani tukiba omu mushana aniizi nituyoreba ebyondo hariyo omuhanda era titwine edamu ya gavumenti ngu eryaho nangu biija bakatutimbira nk'ekidamu kihango kihango mazima tikikaayo nitubura naho kuriisa emisiri ekabura amaizi nigabura tegariho konka nagariya g'amashanyarazi nigaza ryabiri rimwe temugatunga teturi kugatunga agari kuruga mu nankani mu gakunyu nago ni make agapayipu kamwe kari mu senta akandi kari hariya kanankani hano ya bugufu akandi kari hano ujya konka turinze kugafuna n'umusandi muno. Sezibera Augustine chairman wa Kajurungusi Rwekubo Ward omu bigambo bye nawe yayongeraho iraka ari kushaba gavumenti kubahwera kabatambira amaizi agatari kwoma. Taganitse bashaba no kutimbira edamu yo kweshera amatungo gitu kuba amaizi ag'emidumo go batuhaire titwine uko turi kugeshera ago n'agahaka batukorere ekyo nitubajye munonga kandi gavumenti yo turi munungi twine sho bikushaba bakatwikiriza tubasima bije bashitukorere. Abatura nibagira ngu gavumenti yabetireho oburyo bw'okuranisa ekyanda ekyabiireho mu mwaka ogw'2016. Amakuru agagasha kwa Ian akankwasa abwa tayari Westo muri Shinjo.